صدر مملکت آصف علی زرداری گشتہ پولیو خلاف جنگ ہلاس نبوتا ہما وعدہ داں چین ننندی داوادی پولیو سرجمی ہلاسی مبی مزن وزیر شہباز شریف گشتہ چوکانی باندہ دے محفوظ جوڑ کنو کہ پولیو ٹیمیں سرا عرش ناقابل برداشت بلوچستان نے ریگستانی دمگار آگار کنو کی 2 مردمان لاش 10 کب تک بنشن ردا نوش کی دمک دا کچا ای مردمان لاش 10 کب تک بیران گتگی مردمان سیادی کوئٹے ہزارہ کمیونٹی چاہی ضلع انتظامیہ نوش کی ردا لاشانی 50 سخی والد غلام علی سلطان والد غلام علی ساکن ہزارہ ٹاؤن بروری روڈ کوئٹے نامہ چویتا بلوچستان نیشنل پارٹی قائم مقام صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین گشتہ پی این پی مودام بلوچا نواستا قربانی دا تک بی وائی سی کارکنان دستگیری خلاف بی این پی اظہار شانی کتاو نندانگ چتک بلوچستان مستری جیڑا بیگوائی مردمانی جیڑائیں ای جیڑا انگ تک گشگی وار کنگ نبی تک گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گشتہ بلوچستان سرکار اور فورسز ہواریہ ناشر کاری خلاف گامگیزی رگیاں خیبر پختونخوا ہا کرپشن گیش بوتا ریاست مدینہ گپ کنو قوت کرپشن ہوارا ایوانہ ناشر کاری گرودار آمدگی سے درگتہ ترمیم مسودہ قانون 2025 پیش کرنے بتا ظہور بولے دیا انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیم مسودہ قانون 2025 ایوانہ پیش کو تک مسودہ متعلقہ قائمہ کمیٹی حوالہ کرنے بتا دومیننگا ہزارہ کے وزیر میر شعیب نوشیروانیہ آئین آرٹیکل 170 کتا اسپیشل آڈٹ رپورٹ برائے اکاؤنٹس آف ڈائریکٹر ایجوکیشن سکولز حکومت بلوچستان مالی سال 2017 و 2018 2021 و 22 آڈٹ سال 2022 سے ایوانہ پیش کتا میر یونس عزیز زہری اور احمد صالح بلوچ مشترکہ مذمتی قرارداد ایوانہ پیش کتا مشترکہ مذمتی قرارداد پیش کنانا رحمت صالح بلوچ گشتہ کے آرمی پبلک اسکول خزدار بس سرا افسوسناک تراک مذمت کریں تراکچا اشت معصومی نودربر ہوار بازی بے گناہ مردمم شہید و ٹپی بتگا ایویل نیو کا ظلم و زورا کی انتہائی بلکہ مستقبل معمار پاکستان نسل نشانک جوڑ کنگے سازشی مشترکہ مذمتی قرارداد سرا یونس زہریہ وتی حیالان درشانی کنانا گشتار ناشر کارا چوکاری سرا ورش کنانا بزدلی مظاہرہ کو تا زمر خان اچک زی گشتہ ثانیہ خزدار ناشر کار یہودی ویل نہیں میں معصوم چک نشانک جوڑ کنک با مارا یوکا اسمبلی مذمت کنک دا محدود ایٹ کنک بیتا فورسز ہلاس کنک یا بدل کنگا چا جیڑا گشگی وار نبی عوام اعتماد زورک بی خزدار بس ویل ترندی لفظائر جنانا مینا مجید بلوچ گشتہ کے مردم بلوچیت و حقوق کے نام سرا ناشر کاری کنیا ای بڑے مردم انسان گوشگ ہم لائق نیا محلوق اتحاد وسیلے چا ناشر کاری مقابلہ کنگ بھی پیشے سرا کلثوم نیاز بلوچ گشتک کہ بلوچستان واحد دھرتی کہ امودا ہمک روج اون ریچی بھی ثانیہ خزدار چا زانک بھی گئی کہ صوبہ حکومتی ریٹیچ بڑی وجود نیستے توجہ دلا نوٹس پیش کنانا زاوید علی ریکھی گشتہ حکومت بلوچستان بجٹ سال 2024 و 2025 ضلع واشو کا کالج قیام درگتہ بسیما کالج واشو کالج و ماشکل کالج واسطہ مختص خود کے بجٹ شنگ کنگے بابتا انگا دا چی گام گیت زرتک اگا بجٹ شنگ کنگ نبود پڑا ضلع واشو کے کالج قیام واسطہ بجٹ شنگ کنگے چی وجوہاتا تفصیلات فراہم کنگ بیبان حکومت بلوچستان یوم تکبیر درگتہ تیوگی صوبہ عام موکل چارجتن محکمہ SNGAD نیمگچا شنکت کے جارہ کے ردا 28 یا درستی سرکاری و نجی دفتر بند با ہمیں بڑا گنجائی حکومت گستگی سال 28 یا موکل لڑا ہوار کتا یوم تکبیر درگتہ تیوگی ملک کا موکل دی
نوش کی دما کلی محمد اسنیہ تیرگاری ٹپی پولیس اہلکار بیران بیتا پولیس ردا ٹپی پولیس اہلکار پولیو ٹیم سیکیورٹی سرا معمور بیتا تیرگاری ویلا 2 پولیس اہلکار ٹپی بیتا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر یونائٹڈ بزنس گروپ پیٹرن ان چیف ہوار دیگا عہدیدارا گیدونین کتا سر وزیرہ پاکستانی بزنس کمیونٹی بلوچستان آمد سرا اشاوہ شد کتک گشتک سر وزیر بلوچستان کے صوبائی حکومت سرمایہ کارہ بلوچستان سرمایہ کاری واسطہ سازگار ماحول بدا بلوچستان صوبائی اسمبلی باس مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نمگچا ایوان توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرنے بھی تک مولانا ہدایت الرحمان توجہ دلاؤ نوٹس پیش کنانا گشتار ٹرالر مافیا ساحل بلوچستان سرا راز کن گئی اور ٹرالر باقاعدہ نمبرنگ بندات کرنے بھی تک چرش سبا مزنی کچا سمندری حیات نسل کشی کرنے دیے گئے خزانہ کے وزیر میر شعیب نوشیروانی چیر دستیا مالی سال 2025-26 تیاری اندرگتا سے دیوان برجم دارک بتک دیوان آیو کی مالی سال بجٹ وسائل مؤثر کار مرز مالی حکمت عملی سرا تفصیلی غور کنک بتک بانداتا قرض زورگے پالیسیا شفاف و مؤثر جوڑ کنک تپاک کنک بتا پرنس آغا عمر احمد زئی پوائنٹ آف آرڈر سراوتی حیالانی درشانی کنانا گشتہ کی سریاب دمگا ناروا لینے لوڈ شیڈنگ برچاہیں کہ اس کو عہدیدارانی خلاف ایکشن زورے کی ضرورت نہیں جاور حال پر زور حراب کرنے دیا گیا کمیٹی تشکیل دی بھی رحمت سوال بلوچہ پوائنٹ آف آرڈر سراوتی حیالانی درشانی کنانا گشتہ گوادر مردم آپ واسطہ تلوس گیا رحمت سوال بلوچہ سر وزیر بلوچستان اچھا سوال کو تک کہ جیونیا کدی آپ فراہم کنک بھی رحمت سوال بلوچہ ہم گشتہ زد وڑائی جیڑک بشگیوار کرنے ضرورت ہے کلاتا زمین چنڈ مارک بیتا زلزلہ پیما مرکز ریدہ زمین چنڈ زورا کی سیٹک شش جولا کی 10 کلومیٹر ریکارڈ بیتا زمین چنڈ مرکز کلاتا چا 180 کلومیٹر مشرق نیمگا بیتا